li znate nekoga koga je zaštitio Zaštitnik građana? Da li nisam čovjek svesno pitanje? Saša Janković na funkciji Zaštitnika građana proveo je 2 mandata. Skupština Srbije prvi put ga bira 2007. a zatim i 2012. godine na predlog DS-a, LDP-a i SPS-a. Posao ombudsmana je da štiti prava građana. Kako građani mogu da veruju čoveku koji radi kao zaštitnik građana, a Veruju. kandiduje se za predsjednika? Građani veruju Zaštitniku građana. Da li znate nekoga koga je zaštitio Zaštitnik građana? Ne. Ne znam. Ne. Ne poznajem. Ne. Nikoga, vala, i ja sam predao već 6 meseci. Moja supruga je predala već godinu dana Zaštitniku građana. Zvali smo, znači, neki 150 put da se proveri šta je urađeno, kako je urađeno. Ništa nije urađeno, kao negativno, kao nikakvog odgovora. Koga on zaštitio? On je zaštitio svoj novčanik. Da li znate nekog građanina koga je zaštitio Zaštitnik građana? Iskreno rečeno ne. Ja lično ne poznajem nikog. Ne znam. Ne. Mene nije, pojma nema. A da li znate nekoga koga je zaštitio Zaštitnik građana? Pa onoga ja baš čitam na štampu i svakodnevno i sve štampe čitam i stalno sam na internetu, nisam nigde pročitao da je zaštićen neko od strane gospodina Jankovića. Od kontrole Zaštitnika građana izuzeti su Narodna skupština, predsjednik Srbije, vlada, Ustavni sud, sudovi i javna tužilaštva. Međutim, upravo te institucije često su bile mete njegovih kritika. Mi smo ovdje imali ombudsmana koji se ponaša još u većoj meri politički od političara. Na taj način on neformalno potkopava demokratski poredak i duh Ustava koji bi trebao da bude uistinu takav. Zbog izjava koje su tumačene kao političke i stava da je time zloupotrebio funkciju, više puta je traženo od njega da podnese ostavku, što on tada nije učinio. Pa Saša Janković se u mnogim situacijama postavio kao neko ko ima politički stav koji je više od načelnog stava. I samim tim indirektno je zloupotrebio svoju funkciju dajući komentare da recimo živimo u zemlji autokratskog populizma. To je tipična izjava za političara ala Bojan Pajtić. Dajući takođe vrlo negativne komentare na rad vladajuće većine i nekih ministara i premijera, ponašao se često kao opozicioni tribun. Podaci sa njegovog zvaničnog sajta kažu da su tokom prošle godine od svih pritužbi koje su građani podneli Zaštitniku propusti utvrđeni u približno 1/6 slučajeva, kao i da su organi vlasti otklonili više od 90% propusta. Dakle, brojevi pokazuju da je saradnja državnih organa sa institucijom Zaštitnika građana očigledna, bez obzira na Jankovićeve oštre kritike države. A jel znate vi nekoga, pošto je on Zaštitnik građana, koga je on zaštitio? Nikoga. Jel znate vi, pošto je on Zaštitnik građana, nekog građanina koga je on zaštitio? Ne znam. Drugi mandat Jankoviću istekao bi u avgustu ove godine. Zakon ne dopušta da ponovo bude izabran na tu funkciju. Izbor Saše Jankovića za Zaštitnika građana za neke je bio iznenađenje. Analitičare, stručnjake iz oblasti bezbednosti, a naročito roditelje pokojnog Predraga Gojkovića, čije je beživotno telo pronađeno 1993. godine u stanu upravo Saše Jankovića. Kad se Saša Janković trebao da izabere, bila 2-3 kandidata, 3 koliko je bilo, mi smo preko Skupštine intervenisali da se ne izabere iz tih razloga. Međutim, to je bilo nepobitno da on mora biti izabran nekoga guru. Nadali smo se da ćemo preko te institucije doći do nečega, do istine. Ali kad smo vidjeli ko je izabrat, da li ste ikada šetali gradom naoružani? To je vrlo privatno pitanje i
zaista još jednom, ako je ikako moguće da pričamo o mom poslu. Jeste li niste? Jednom od bivših šefova državne bezbednosti sumnju budi i bezbednosna provera Jankovića u trenutku kada je stupao na funkciju zaštitnika građana. Znate, kad se radi takav provjer, onda se proverava ko vam je bio čak i deda, a kamoli šta ste radili i u kakvim ste događajima učestvovali, pa čak i onda ono što je policijski napisano, proveravate da li je to dobro provjer. Ovdje se radilo u klasičnoj rutinskoj provjeri kao da je kandidat za mestu zajednicu ili mestu kancelariju, iako je došao na funkciju koja mu evo sada otvara vrata, dobio ključ da može biti i predsjednik Republike. Znači, veoma nekvalitetna provjera. Janković je sa 23 godine imao pištolj iz koga se dan po dobijanju dozvole u njegovom stanu ubio njegov drug. Zbog navodnog niza nelogičnosti koje do danas nisu rasvetljene, mnogi sumnjaju da je reč o ubistvu, a ne samoubistvu Predraga Gojkovića. Lice koje učestvuje u takvoj aferi ne bi moglo biti to što jeste, bar tako je bilo i u moje vreme, ili u vremena normalnih država, lica koja imaju bilo kakav džak, ranac koji nosi neku aferu za sobom, ne mogu obavljati tu funkciju. Znate, upravo zbog čega? Upravo zbog toga što oni traže da se te stvari o kojima bi mi htjeli sada sa njim da nam se još jednom to objasni, da vidimo da li je istraga dobro vođena, kako je. A oni upravo traže da se to radi za druga lica, ali kada su u pitanju oni, onda to naprosto smatraju da nije potrebno, da je to sve rešeno. Znate, kad vam neko kaže da je u nekom samoubistvu ili ubistvu sve rešeno, budite ubeđeni da to nikad nije rešeno. U jednom od svojih godišnjih izveštaja Janković je državu okrivio zbog velikog broja siromašnih i zatražio smanjenje troškova administracije i birokratije. Mnogi su mu zamerili što u istom dokumentu nije spomenuo svoju platu ili plate svojih saradnika. Naime, zaštitnik građana mesečno prima čak 376.648 dinara, a samo 4 njegovih zamjenika po 330.000 dinara. Na primjeru svoje kancelarije, smanjenjem plate i broja zaposlenih, mogao je da pokaže državi šta treba da uradi, smatraju naši sagovornici. Mislite o plati od 370.000 koju prima zaštitnik građana? Pa ja mislim da je to puno na odnosu naš standard, koliko mi normalni ljudi, da je to malo previše. A narod 20-30? Mislim da to nije u redu. To je u stvari skoro 4.000 evra, to je da se ovaj narod zapita da li im takva funkcija potrebna u Srbiji. Ja to mogu da sanjam. Da li je adekvatna njegova plata od 370.000? Mesečno. 370.000? On je onda za Ginisovu knjigu. Saša Janković rođen je u Loznici 1970. godine, gde je i završio školu. Prošlo je dosta vremena od kada je otišao iz rodnog grada, a po svedočenju prijatelja retko i svraća. Možda, baš zbog toga, veliki broj građana sa kojima smo razgovarali nije ni znao da je Janković iz Loznice. A znate nekog građana koga vam zaštiti? Ne znam. A inače ovdje u Loznici se zna da odavde se priča nešto o njemu. Ja prvi put čujem. Da li mi je poznato Saša Janković, zaštitnik građana, da je iz Loznice? Ne želimo o njemu da komentarišemo. O njemu ne želimo da komentarišemo, ja se izvinjavam, ali hvala. Pa lično je, kako ja znam, Lozničanin, ali ja lično ga ne znam. Pošto nije moj simpatizer, onda ne bi mogo ni da se izjašnjavamo o njemu. A zašto vam se... Mislim, imam utisak da ipak onu mrlju što ima da ne može da obriše. Najpoznatiji čovek, građanin u Loznici? Pa predsjednik opštine, ko će više. A da li je zaštitnik građana Saša Janković? Ne. Uopšte, ja njega ovdje nikad nisam vidio. Nemam pojma, pravo ti kažem, dušo moja. A da li ste čuli za zaštitnika građana Sašu Jankovića? Čula sam. To je loš čovek, koliko sam čula. Ako je malo plata od 300.000 dinara, treba još i predsjednički izbor da budeš i predsjednik. Po meni ne zaslužuje to mesto. Pogotovo zbog afere oko pištolja i tih nekih situacija koje se izdešavale, mislim da nije to lice koje treba da vodi Srbiju. Saša Janković diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kasnije je na Fakultetu političkih nauka završio specijalističke studije bezbednosti. 3 godine radio je kao novinar u agenciji Beta. 1997. godine u vladi SPS-a i JUL-a, dok je premijer Srbije bio Mirko Marjanović,
Janković je radio kao pripravnik u Ministarstvu sporta kod istaknutog julovca Dragoljuba Kočovića. U tom trenutku sam mislio, jer se često družio sa ljudima iz SPS-a, da je on član Socijalističke partije. I da me neko zakleo u to vreme, da li je on član, ja bi se zakleo da on jeste. Kasnije sam ja, kad je došao 5. oktobar, kad je on otišao u Savezno ministarstvo za sekretara ministarstva, shvatio da je on bio na vezi sa nekim od ključnih ljudi iz tadašnje opozicije, a posle vlasti, koji ga je podržavao i koji ga je posle doveo na to mesto na kome je bio. Janković i posle petooktobarskih promjena ostaje vladin službenik, samo menja funkcije. Ovdje je izvršeno jedno misteriozno samoubistvo, da držimo se tog zvaničnog stava. Nikako taj pištolj nije smeo da bude vraćen, jer ni ta istraga nije smela da bude zatvorena na način na koji je zatvoren. I kada je nestao tako jedan mlad dečko, dobar dečko, pod nekim nerazjašnjenim okolnostima, to je mnogo teško. A znate nekog građana koga vam zaštiti? Ne znam. Ne znam konkretan slučaj. Ne znam, to ne znam i pitanje je da je meni trebao da li bi mu se obratio. Ne znam. Koga je to Saša Janković zaštitio kao zaštitnik građana? Osobu imenom i prezimenom? Nekoga koga je zaštitio kao zaštitnik građana. Mislim da je Saša Janković kao zaštitnik građana svojim radom zaštitio ne samo pojedince, već je činio svoj maksimum. Odgovor nismo dobili. I mislim da je on davao svoj maksimum. Jel vi kao građanin znate nekog građanina imenom i prezimenom koga je zaštitnik građana zaštitio? Jer stalno se govori zaštitnik građana. Ni jedan jedini građan, ja imam kontakte sa ljudima, nikad mi nije rekao da nije bilo zaštitnika građana, ne bi znao šta da radi. Evo ovdje mene zovu neki radnici Kongrapa koji su neke akcije, nešto ono. Ja im kažem, ljudi, idite kod zaštitnika građana. Ajte go se Božu, kaže, nemoj da se stredneš. Nisam, iako sam dosta informisan, video ljude koji su rekli da, Saša Janković je zaštitio moje pravo i omogućio mi da unapredim svoj interes. Možda takvih ljudi ima ili ne znam. O tome da Janković planira da se kandiduje za mesto predsjednika Srbije mediji su pisali mesecima. Međutim, on je to zvanično potvrdio tek pošto je objavljen takozvani apel javnih ličnosti koje su mu pružile podršku. Zaštitnik građana tada je rekao da nije iznenađen i da je znao da se taj apel potpisuje. Prenela je televizija N1. Ja naravno iz toga zaključujem da je on kandidat nevladinih organizacija. Naravno, nevladine organizacije onda mobilišu glumce, neke javne ličnosti. Međutim, ima nešto što okuplja sve te glumce i sve te javne ličnosti, a to je činjenica da one, ne samo činjenica da predstavljaju po vrednostima koje nose sa sobom i po svojim stavovima koje ispoljavaju u javnosti, da predstave nekakav srpski odjek tih globalističkih elita, nego se radi o tome da su to elite za vreme čije vladavine javnim prostorom. Srbiji nije bilo bolje od njihovog prisustva u tom javnom prostoru. Dakle, to su elite koje je odlikovao jedan položaj samonegacije u nacionalnom smislu, koji je zapravo proizilazio iz njihovog potpunog prezira prema narodu. Na spisku onih koji su javno podržali Jankovićevu kandidaturu nalaze se i novinari. U svim kodeksima novinara na svetu naravno piše da novinari moraju da budu nepristrasni. To ne znači da novinar nema pravo da ima svoje političke simpatije i da on nema pravo da glasa za onoga koga želi, da vidi na mestu predsjednika, kao što ne znači ni da novine ne smeju da kažu svojim čitaocima mi mislimo da je ovaj kandidat bolji od drugih kandidata.
Zanimljivo je da, iako kritikuje stanje u medijima, sada već bivšem zaštitniku građana, prihvatljivo je da novinari otvoreno podrže njega. Mnogi od tih potpisnika u stvari jesu i novinari koji zameraju svojim kolegama da podržavaju trenutnu politiku vlade i države, pa da li je onda slobodan ili objektivan novinar onaj koji podržava samo opoziciju? Da, to ste dobro primetili. Ono što je posebno prisutno na našoj sceni je to neverovatno licemerje. Znači, ljudi koji vrlo otvoreno navijaju, bilo za vlast ili za opoziciju, oni stalno govore, ali ja sam samo objektivan, dok ovi drugi, oni su poslušnički mediji. I to je stvarno licemerno, ja bih rekla bezobrazno. Ljudi koji su recimo podržavali Borisa Tadića, ja verujem da oni to nisu radili iz straha od Borisa Tadića, nego zato što su iskreno podržavali stranku iz koje je bio Boris Tadić i želeli su da ta stranka ostane na vlasti. Međutim, ako je neko drugi želeo da ta stranka ne ostane na vlasti, oni njega odmah zovu poslušnikom, sikofantom, štreberom, botom i tako dalje. To je to licemerstvo koje vlada u Srbiji. Niko neće da drugom dozvoli slobodu koju je za sebe uzeo. Ja mislim da novinari ne bi trebali da potpisuju ni jednu od peticija te vrste i da se ovde radi konkretno, ako spominjete gospodina Jankovića, o dvojnim standardima i o jednom isključivom, elitističkom, a priori stavu da je samo nečije mišljenje izneto i nečiji stav validan i da je taj koji ga brani u pravu, dok su svi drugi obično primitivci, budale, fašisti i ostalo. Da objasnim, dakle, ili da napravimo paralelu. Šta mislite kako bi reagovala javnost da uzimo jednu 10-15 novinara se nađe na spisku koji bi podržali kandidaturu za predsjednika ili Tomislava Nikolića ili Aleksandra Vučića ili nekog iz političkog establišmenta koalicije na vlasti. Tada bi se digao talas, evo i plaćenika, evo ih botova, evo i promotera, naprednjaka i šta ja znam koga. Oni smatraju, ti ljudi koji se nalaze na tom i takvom i sličnim spiskovima, da oni imaju pravo da rade šta god hoće i da je to oličenje demokratije, da je to oličenje novinarstva, slobode reči, liberalizma i tako dalje. Sve što je suprotno tome je pogan najgore vrste, nacionalizam, šovinizam, ksenofobije i tako dalje. 8. januara zaštitnik građana i lider DS-a sa suprugama ručali su u jednom poznatom beogradskom restoranu. Sa zadovoljstvom želim da vas obavestim da je na moj predlog predsjedništvo Demokratske stranke danas donelo jednoglasnu odluku da podrži kandidaturu Saše Jankovića za predsjednika Republike Srbije. Od nastanka Demokratska stranka je imala svoje vrednosti. Ubeđeni smo da Saša Janković je upravo personifikacija onih vrednosti za koje se Demokratska stranka svo to vreme zalaže. Pitanje je samo koje krilo Demokratske stranke se za to zalaže. Naime, samo 5 dana kasnije, član glavnog odbora tog istog DS-a, Borislav Novaković, bio je u prvim redovima na objavi kandidature jednog drugog kandidata, Vuka Jeremića. Predstavljam onaj deo Demokratske stranke koji snažno podržava Vuka Jeremića za predsjednika Srbije i taj deo nije mali. I dok građani prebrojavaju tabore Jankovića i Jeremića u DS-u, politički analitičari ukazali su na mnogo značajnije probleme. Demokratska stranka nema svog predsjedničkog kandidata i DS se cepa. Možda taj stav potvrđuje i izjava lidera stranke Dragana Šutanovca. Jeremića podržavaju oni koji su ga izbacili iz DS-a. A šta vas je tačno nateralo da prelomite? Nije nas ništa nateralo, draga moja Majo beše. 2 opozicijona kandidata podelila su i socijaldemokratsku stranku, tvrdio je Blic, objašnjavajući da lider Boris Tadić to pitanje nije stavljao na glasanje na predsjedništvu stranke, iako se većina partija odmah opredelila za svog kandidata. Blic je spekulisao da SDS to nije odmah učinio jer su se navodno čekale ponude Jankovića i Jeremića o paketu koji bi obuhvatio i tada neizvesne vanredne parlamentarne izbore. Sve stranke očekuju od onoga ko pobedi da im, da kažemo, se revanšira sa nekim pozicijama, radnim mestima, šta god već
je u poziciji predsjednik da na neki način vrati kao uslugu koja mu je, da vrati ono što mu je na neki način dato kroz predsjedničku kampanju. Fotoreporteri Blica slikali su Borisa Tadića kako 19. januara izlazi iz Kancelarije Zaštitnika građana. List je preneo da je tema dvočasovnih razgovora bila eventualna podrška SDS-a Jankoviću na izborima. Zaštitnik građana prethodno se pisanim putem obratio javnosti tvrdeći da kancelariju nije zloupotrebio u političke svrhe i da je sa Borisom Tadićem pričao o narastajućim tenzijama u društvu pred predsjedničke izbore. Hoćete da kažete da niste ušli u kampanju za predsjednika? Možemo li, izvolite. Predstavnici svih političkih stranaka sa kojima je naša ekipa razgovarala tvrde da za podršku Jankoviću ne očekuju za uzvrat ništa. A da li možda vaša stranka nešto očekuje za uzvrat ukoliko podrži Sašu Janković? Ne. Ništa ne očekujemo mi za uzvrat. Ne mislim da Saša Janković bilo šta dugo u LDP-u, ali smo mi stranka koja ga je ovde predložila 2012. godine i tako produžila njegovu funkciju za još jedan mandat kada to druge stranke tadašnje vladajuće koalicije nisu želele da urade. Mi kao opozicija smo to omogućili. Oni koji podržavaju Jankovića kao njegovu prednost u odnosu na druge kandidate ističu to što je nestranačka ličnost. Oni koji ga kritikuju pitaju zašto se onda sastajao sa liderima stranaka koji su ga potom podržali. Drugim rečima, kako je nestranački kandidat onaj iza koga stoje stranke. Vidimo da se okuplja nekakav novi DOS, nemamo ništa protiv, to je njihovo legitimno pravo, ali jedno je činjenično i evidentno, ne okupljaju se oni da bi pobedili i da bi dobili nekakvo ogromno poverenje građana, jer to je nemoguće, već da bi politički preživeli. Radikali imaju svog kandidata, ali i svoje mišljenje o Jankoviću. Što se Jankovića tiče, evo ja sam rođena Kragujevčanka, pa pozivam i vas i vašu ekipu da dođete u moj grad i da pitate ako će vam svaki 100 ili ne znam 200 građanin Kragujevca reći da zna ko je taj čovek, tako da je on potpuno u političkom smislu beznačajna ličnost. Ja imam jednu pozitivnu stvar da iznesem za njega. Što je razotkrio u javnosti da je Vojna služba bezbednosti špionirala funkcionere Srpske radikalne stranke u vreme mog povratka. To je pozitivno. Međutim, znate, ima ta tragična stvar koja se desila nešto ranije, to ubistvo u njegovom stanu ili samoubistvo, to je pod nerasvetljenim okolnostima, to ostavlja trajnu mrlju. 1. aprila 1993. godine Predrag Gojković iz Loznice poginuo je u stanu zaštitnika građana Saše Jankovića od hice ispaljenog iz njegovog pištolja. Istraga tvrdi da je reč o samoubistvu, ali posle otvaranja svih dostupnih dokumenata, takav zaključak policije doveden je u sumnju, a slučaj nikada nije dospeo do pravosudnih organa. Toga kobnog dana po zvaničnoj verziji u stanu Saše Jankovića bili su samo Đorđe Grubačić i pokojni Predrag. Tog kobnog četvrtka 1. aprila 1993. godine, kad smo ga čekali da dođe kući. I saznali uveče, mogu prikati. Čekali smo ga, majka mu je sprema specijalnu večeru da dođe, da se malo potkrepi. Ali pola 10, 9:30 došla je policija i rekla mi, vaš je sin izvršio samoubistvo. Međutim, veštačenjem prisustvo barutnih čestica na rukama je pronađeno i kod Saše Jankovića i Saše Mišića. Interesantno je da se barutne čestice ne nalaze na ulaznoj rani pokojnog Predraga. Te činjenice, kao i udaljenost pištolja od 30 cm od lica pokojnika, kako je konstatovao veštak, dovodi u sumnju verziju o samoubistvu. Ranica mala, skroz mala ranica, kao cigarete onda se oprašio, tako, ulazna rana. I na vratu jedne ide izašla. Kojeg zuba nije imao, što smo mi vidjeli sad? Na skici je zub na 2 dela otišao i on je pomeran, da li to patikama, kao su oni prolazili levo, desno. Oni su verovatno telo namestili kako njima odgovara da bi to napravili onako kako jest, iskaz, njihov iskaz. I postavili mu pištolj kraj ruke, teoretski nema šanse. Pre dolaska policije došao Saša Janković i Saša
Mišić. A kao navodno bili su tamo negdje daleko u nekom lokalu. Odakle tada mobilnih telefona nije bilo, koji mi je moglo dojaviti da dođe tako brzo i došli pre policije i našli se uglavnom pre policije. Jedan iskaz ima da nije ulazio, uopšte vidio telo i nije ulazio, drugi iskaz ima da je ga pomilovao po kosi, pa je kasnije došlo do tih barutnih čestica, a najgori slučaj što tada sud nije objavio da su imali barutne čestice, nego posle 7 mjeseci objavio da su imali. To navodi na to da je ipak neko iza njih stajao, da je ceo proces montiran na neki način. Kad smo došli u 29. novembar, dali da preuzmemo telo pokojnog Predraga i na drugom spratu, hodnik dug, dobro se sjećam toga, ide uslužiti meni Đorđe Grubačić i zagrli me, izjavljuje me saučešće. Kaže mi, čika Milko, ja ga nisam ubio. Izjavljuje mi saučešće. Ja sam onako plakao i dalje. Posle mene isto to kaže mom sinovcu koji iza mene dolazi. Zorane, nisam ga ja ubio. A Zoran mu pitanje postavlja, a ko ga ubio? On je u plaču prečutao. Saša Janković tvrdi da je pištolj od koga je nastradao Gojković bio legalno u njegovom vlasništvu. Iako je na oružnom listu stajao datum izdavanja 31.3.1993. godine, samo dan pre tragičnog događaja, u policijskoj dokumentaciji u Loznici on se ne može videti jer nije jasno zapisan. Porodica stradalog Predraga neposredno posle tragičnog događaja pokušava da sazna istinu i od samih učesnika. Posle 15 dana, 20 ne znam tačno, ženin brat Pero Višnić je bio profesor Slavici Janković, Sašinoj ženi. I on je nju pozvao telefonom da dođe da ispred gradske kafane da sjednu da popiju kafu i s namerom da pita da li ona zna o tom slučaju šta. Ona je došla, ali u prisustvu Saše Janković. Sjeli su za sto i nasuprot Pere Višnića seo je Saša i imao je sako na sebi i u razgovoru, dok su vodili taj razgovor, Saša Janković je namjerno povukao rever od kaputa da mu se vidi pištolj. Da mu se vidi pištolj. Pero je rekao, taj šurak moj, njen brat, je rekao, skloni to, ovako, skloni to. I nastavili su dalje razgovor. Razgovor je bio kratak. Hoću da vam kažem time da Saša Janković nije neki karakter. Kad je ostao i dalje da nosi taj pištolj, od koga da se čuva. Mi nikad nikome nismo zapretili bilo kojim radnjama ili nekim pričama i šta znam. Ćutanje sa kojim se roditelji susreću, kako od samih aktera u događaju, pa sve do policije i tužilaštva, samo remeti nezvanični šapat javnog tužioca, ali više kao uteha roditeljima. Pošto sam često odlazio kod te koja je vodila taj postupak i na kraju kad je već, praktično sam je dosadio mojim pitanjima i radoznalošću da znam šta, kako je stvarno bilo. I ona meni kaže, Čika Gojkoviću, vidim da ste mnogo zainteresovani. Ako vam je to satisfakcija, mogu vam reći da nije samoubistvo. Postavlja se, ja bar toliko znam o forenci, postavlja se pitanje kako su se našle čestice ako nije opalio, ako nije pištolj opalio na njemu. Znači, drugo, tu se radi o intelektualcu, znači čovjeku koji je školovan, obrazovan, on zna da ne sme ništa da dira na mestu gdje je video da se nalazi mrtav čovjek, jer tu moraju prvo da dođu i forenzičari i uviđajne ekipe. Ako je on tvrdio u jednom delu izjava svojih da nije bio u stanu nego u nekakvom videoklubu, onda se uopšte postavlja pitanje otkud te barutne čestice na njegovoj ruci, a ne i na ruci onog drugog od njegovih kolega ili prijatelja tamo. A kako tumačite tu činjenicu da je taj isti pištolj registrovan samo dan pre tog ubistva ili samoubistva? Vi morate provjeriti sve živo da bi nekom dali pištolj. Sad, da li je to slučajnost da je taj pištolj baš dan pre tog samoubistva dodeljen ili registrovan, to je pitanje za nejasnoće koje vukuće ovaj slučaj. Problem jeste ko je dao dozvolu i da li su provere bile adekvatno izvršene. Ali pošto je njegov otac, ako govorimo o zaštitniku
nažalost, Jankoviću, onda je njegov otac neki faktor bio u policiji ili u nekim organima bezbednosti, pa je mogao da takvu vrstu poklona obezbedi svom mezimcu. A da li je neobično to da je njemu pištolj vraćen samo 7 dana nakon tog događaja, iako je bio taj pištolj predmet istrage? Pa to je najveća sramota, mislim. Nikada u istoriji nije zabeleženo da se pištolj iz koga je izvršeno samoubistvo. Pa molim vas, danas se ljudima oduzima oružje ako, recimo, u porodičnoj nekoj situaciji i sad se počne svađa između supružnika. Dovoljno je samo žena da pozove policiju, a on ima pištolj. Za 10 minuta će mu biti oduzeto oružje. I sad vi možete da zamislite, ovdje je izvršeno jedno misteriozno samoubistvo, da držimo se tog zvaničnog stava, izvršeno misteriozno samoubistvo, pištolj je registrovan dan pre ubistva, pronađeni neki tragovi čestice, uviđaj, znači po tom mestu uviđaja tog ubistva, da je to se šetao izlako god je teo i šta god je radio i kako je hteo i sad vi vraćate pištolj. Nikako taj pištolj nije smeo da bude vraćen, jer ni ta istraga nije smela da bude zatvorena na način na koji je zatvorena. Ne može bez istražnih organa, ne može policija da zatvori slučaj. Čini nam se, ili verovatno se radi o samoubistvu, verovatno i čini nam se je samo dovoljan razlog za dalju provjeru i analizu. Ima mase nelogičnosti od položaja tela. Ja sam se bavio samoubistvima i nigde nisam vidio ovakav slučaj. U svakom slučaju, neko je pokušao da omete pravdu. Zna se ko je bio tamo, zna se na koga se sumnja. S pravom su roditelji govorili da je neko to zataškavao. Šira javnost za detalje slučaja Gojković saznala je 2015. godine, kada je MUP objavio zvanična dokumenta. U službenoj policijskoj belešci od 21. oktobra 1993. napravljenoj posle razgovora sa Jankovićem, on je naveo da se u trenutku kada se dogodilo samoubistvo nalazio na poslu u videoklubu i da je sa njim bila njegova devojka. Hoćete da nam opišete Peđu? Peđa je bio divan dečko, onako sa plavkastim očima. Uvek se oblačio lepo, znači njega Beograd kao Beograd nije mogao da promeni. I on je ostao isti. To što je on studirao, što je on bio dobar student, što je on bio pri kraju, on kad je došao kući ili kada je dolazio kući, bio je uvek ono dobro dete, tatino i mamino i dobar komšija naš. Drugarica pokojnog Predraga ne može da zaboravi strašnu noć te 1993. godine. Znači, negde u kasne sate, pre ponoći, čuo se strahovit jauk iz tog, kako smo ga mi zvali, donjeg komšiluka. Mi nismo znali o čemu se radi. Znači, dešavalo se tu, imali smo mi u komšiluku ko je znao da se napije, pa ovo, pa ono, ali takav jauk i takvu strahotu koju smo čuli, znači, nismo znali šta je. 24 godine Ljiljana ne može da se pomiri sa zvaničnom verzijom događaja. Šta se desilo, ja ni dan danas ne znam. Ja znam da je on živeo u Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, da je živeo kod jednog drugara koji je bio iz Loznice, Saša Janković, ali ja tog Sašu Jankovića stvarno nisam poznavala. Tek kasnije sam saznala za njega, jer ja mislim da se on nije ni pojavio na sahrani, ne znam. Ja bih samo postavila jedno pitanje. Zašto bi se ubio jedan dečko, znači dečko koji je bio srećan, koji je završavao svoj fakultet, koji je imao divne roditelje, imao divnu sestru, koji je bio pri kraju, znači školovanja, imao neki sigurno plan i neki svoj život, iz kog razloga bi se on ubio? Ali kada su neke priče nerazjašnjene i kada je nestao tako jedan mlad dečko, dobar dečko, pod nekim nerazjašnjenim okolnostima, ma kakve to bile. Ali to je mnogo teško. Moj bol će samo da ublaži istina. Samo istina da znam kako je i zašto. Što ona majka za svog sina pita, Žanka Stokić, zašto? To i ja isto danas pitam zašto.
Zašto su sakrili? Da. I zašto su sakrili? Zašto su sakrili? Zašto na toj funkciji zaštitnika građana niste nikad primili porodicu Gojković? Zato što to nije posao zaštitnika građana.